karibu twende. Kwa Munonga meya kandi bebina kuleta Afrika tutesa zihanga nimba kwide mu burisho timu niyeje bari Munonga abantu babushwere kandi amazina ni nyero ndamutire basayiga ya nibashaho buru oga kansara muri Safaute abandi mubagambire kandi za gukora bindi Karisti ni mukunda Munonga yoto kucimanya kukolunga nayo sindira bwa kansara mukazi wawe bakabagira Munonga kandi nduru cyona abwine obwirobe akereka kakare muri family yanyu n'isukura kimwe kandi ubwoko n'ubuzimanya kandi akubwina UPC twaganira kandi n'ibyiza kubikora abo kuboko yacyamano wanje kandi twaganisha basiriki kandi stamp y'intware 3 barejene oka n'igesiyo wakore media solo lako ziziro zikora Munonga we bari Munonga na yanashiriza abantu banje ubwo ndi gukora nawe ubwo bamwita Asmani we baremeye baba ya Munonga kuna leko kansa tikafusuka itaka yizere kache turebe bakunda Munonga mwe bare itometa mtayo wawe n'abataye banje nashobora kubashanga mwenu nikoro nashaka kwangu umukomeza ndamunonga imanchi bashikire kimwe abone mwe byo kubakorera kubashabira kubashaho yona amasakramentu n'ibindi yona mwenu nacherewa kandi jona batayi banje na ndambanjureho kake kandi ikintu ndisho mikoro tukumuzemo anya ndo mwamoga biyanjure abakristo muriyo muri je tumwine shonga mazima twabakunda Munonga twabakunda kandi twashimira uko kubaha amazina ni Nyero Nadi amutwire bataringaya abatinkumanya binye mwamwambanyire konkari na yemye n'itebe yo bwa LC5 kansara mwizi kandi byo mukristo nzago gufera barabyo mushije bakwita bataringaya John kandi ija no guceya man urwendo bwa chairman mazima mu mutukunde no mushija mu rugamo mushija mu rugamo kandi ko abutende bari kamwe n'uruhanga baturindire kandi mutende cyara nyingi tiyo ntuyiruka tuzabushero wa Karisti ngenu mwe bari Munonga kandi business yetu wajigambo nibo cyakumanya Munonga director wankore media TV ne ya internet kandi nyine neduka yeje amashanyarazi mwe niza kubajwekeraje mwampire nkashomera muri secondary kuno nyine abanywani bingi abo kwa washumaho nyine ho munywani wanje bamwita Richard wa Pade nyine mabanywani binjom mwenu mkama wampero mugisha ogu musina bakunda iwe nakunda jure mutima urweye visitors forgive Crichton mtabanu wa chairman nanyi naija chawani wakunka msasire na chereva onkani mbakunda konkana yankanje no mumanyi so nimbakunda Munonga kabe nimpa speech ningwa pineho nendisho mikoro wa Karisti pineho nendijo abutumwa na bwerero wa owo mushomesa witu na nkeji nanka yampa na nahandi konke chikuru Munonga nimba manyisa nyisimbirante ya LC3 abwegombara yitu ya mwizi ubwire bwabo acenza kubana mu ndero ngiyo muntu uri kwatanisa nimwe ngiyo muntu uri kubakunda umuntu utakwahura mu dini utakwahura mu nganda kandi uri koroba akatumwa nabwecho ebindi ntsa kwantu bigambaho ababona ndi bamanya bamuhereza basepi babona tino takumanya so abo mukorogweri izoba imbere ati yabonera abo yakoranaga mu muhanda konka umushomesa ukozi bakanira kusiba ati kandi inanza kusima na cyane uri umuhanda konka nakona rene tware 5 we bari ati kandi ibyo kugura nashanga abantu babinyambye konko gumuceka nagugura nko mutwaro tinkumanya manisha shule zina kuletera tiwo ndikuzeho ona yebale Munonga
deni mwaja mwine bitakuru na naja ngo ebitakuru nguru mutwara bari ngara kubakana nagwe kangu bahereza na numukeka igure mitwari ibi deni program yo kombeka yanyu utindi kumanya aho yahika kugenda na tukoro rya hata nani nyenda nanzire kusima umushomisi nanzire nk'umushomisi akana kore program y'abakristo banje ndio muntu urukunywana urukwatanisa hata amuganda naimera kabajante nabahiki mbana ababiha nimata bakora muzi umikago yanje hona kandi tuje kitwa tote witafari mwana nishaho ngore program nabekereze yaniwe turonde uruna program ya n'ibiri 11 kwa munani niko kukamura kuba mwe natumituza munyambeho waiza mumpeka budget budget kitwara umur banyana banze deni ekitu banatwara no nikiko kandi bakunda mununga mwe barende umwana wanyu ndio waha kandi rurede bahajana uno muntu kwashaka kubisha waha kwa kashaka kandi rurede kumanywe ibiro byose kama abahungu webareho narebo mwongere ngaro mpango kandi narebo twineho cyamushana ukagendo talire nashikanga umushomesa kuriya ndira kimwe hati nanda teka ngumbahereze birangwa inanayi kikwe abajenyi mwe n'abatayayira mazima kuruge shonda zona n'abakira kandi twashemera ayimukama ekimitwije twakutojera ahabwokuha ekitinwa oyikirize etusehi n'okujunwa yakire eshara ziitu z'okuhiisa n'okusiima kandi emitwijo yiitu ogihe omugisha nk'ogu wahire eya Abeli ekitwashaba nituraba omuri Kristo mukama wiitu. Tatite Ruhanga itwe abaana bawe tukwimbisa kandi tukwebaza abo tubaganisa cy'utu cy'amagara
amagara gona gakomoka ariwe kandi gagaruka ariwe twibisa nitwebaza abwe coce kiri kukirana ibindi byona Yesu Kristo mukama witu ahita titwe nitwebaza abo kutweto katunda no muka yawe nitwebaza abo kwikize cyo cya Kristo icyo kutureherayo kandi avamo utonganira sama ubwishi ahita titwe nitwebaza abo kutweto mukereza yawe wikire yabona imana wawe twishengereza twedere no shimire maranye na ruhanga hamwe na Rezefiba turundanire hamwe kweshengereza kwitu hamwe n'etuma abayikiriye Petero na Paulo abajurisi ba Uganda batatemwe kuri cyo turena umukwikiriza hamwe n'abayikiriye bona ahita titwe nitwebaza tushaba ko jirire mbabazi abona bafira bo makagitu hamwe n'abo bona bafira bine akamanyiso ko kwikiriza Kristo ubabwire kuri becererezi no kushemererwa na Kristo Yesu mukama wabo cyo munyambabazi irizo batwakuramya ngo tuhugure shongote ubone twese umagara masa kishasha banekuraba muri Kristo mukama witu asije Maria jire nema mukama reniwe akayebo mushokisha bakazibona na Yesu mwana w'Imana akayebo musha nari umukinyi na ruhanga ucabito wasizi mwenu no kunavuka kwitu amen. Raha mshuru wabiona atumugisha atitwe na mwana na mtume wa kweli. Jenzo bukura mekwa wa mumzie wa Kristo. Kale mshame. Eshweke swati matendo. Telewa hamunga. Kaya ishongurachi. Tubatele rumunga. Abate n'ibintu bishi. Tubakire tubaterenga. So ati naza kushabangu ba MC abale na kutwara mu twekeji bishe iyo nakwetu kure hili ugata kora hili kandi bihemo na vitu kaja mtu akora hili ya witu aha kana ajira na chairman wanje LC1 no mchara we Badia, ingwal zamani, Erosi, niwo tosipidi, James yemerera abantu bakwaki umwanyo, abandi bebembeza barimo baza kubanjura je imunonga, ungafesha abantu wa senteji, webari kutayise manzi, niwemerera bakuterera zamani nawe cyo tunazo ko umpinji ngoko shazi muziruka bakatwenda kusana ibintu byaseri MC yes finaluna makura yema ikatokira baba bika bachi sasa na kila mahali kumbuka president Museveni kuweza kubarabati ya changwa na abantu babajeze bagaruke abantu bagaruka bagaruka ngora besitire kugira ngo wende zari ka Museveni baramuka mbere y'intu ukara ko zireki
arakoze ibindi yebare munonga koye kusimugezi wanje nakwakira umwami obujeni Hey!
iki barakora akacaba ngurihika ejeyo abakazi abezi iki amazina usitesike shaka ukurga gompanzi ugangaga wenu nanyanija simiraho ko anje nanyanija nabatanu banje aba abashagara wenu bija kumusima ntabwo kushemesabwa bw'abantu bashomese amahendo wenu nabone ndakusimisa emitware yo namwe Wamazina Jane Kalisa Kalisto muramu wanje wano omukazi we muramukazi wanje yini mino kumwogulire emitwaro ebiri yawe Kalisa eyachoma ebiri Kalisa wajeni Kalisa omutwaro mutware karuru Sekali ingeza bana Mtwale ni ukipu Alishema kama utasi Yojo mkistari Iko mkasaya kushenja kwa Uganda Isoganda Ushisho ya nchaya wanjera ni mkasi Kandi yesa kanda Kandi nyowe wanjeza Justina mbaba zishanga Ogo mkiti Mharawa ndeunu mkisho wishemi We nanye Wangita kanyeta Nina mlende umkwaro Inga na watu Hizo wa mhele Amazina Ile asima sikuwati yasi Mnuko Okuku mkurebaho Mkuru wate na mramu wate na wapere Ewa Mtukujenga watage Hizo wa mhele Bigezo Benoni ya itasimu yanje imitware itanu Kanisa kaduko basakia mropa mwebale abakashegi sa ndumwine kamanye abakumanya Professor Winston obabugamba numumanya bamwe ba Professor numata bakanye nindekatekana numumanya okwe noa tadenkazi kana nyo wabugamba David amanyise dare mbire ndi side za Kenya yamanyisa ngunaenda mujweche kwanga mbire na mjatukandare yataturote kwa kujezaho abo kuba nokimanya ndiyanishomo so tindabaze kuzakuba n'umushomesa wanje Kalisa so nagira nti ninza kugondera abo kuba ndiyo mumbantu abarabelu bakurondera karuru mu rugamba na hata bariyo bakamurondera
nagira nti nindegwa kugondera ndire nitambuta numuza kutusasira abo kukererwa nabo kujya muna ndiro mbasi ndutangura ukamo kama zimwe twabasa kwikaha tuyabaho ekindi niza gufasha kusasirwa turambare nimwe abo kuba inane kuyunguza nishaza twatakwatamu ubwawe bw'abazarwanda zafikayoki David mwe n'abayahanije mago numumanya mubanzi David biwe nitekateka ngo mwishazeri mwana umanya abantu abakukira yo kugamba nuwe omwe umurubo kandi nitekateka ko abaresi ibremu n'abarabiro ba MP bona nabakiza kugamba ushoboresho nanishaba ku MC okunurira abantu ekigambo parallel nicyo manisaki mujamani gafumo kwe profesa mukuru musatire nacherwa musabisi yawe kokani bakunda muno mwene karisiti na nyama kutichika mukoro kwa na nakusindikire mutware eshatu ndikumara mutandakeho mukama yakwasa muhikaha obare kandi tunashomererwa nara n'abatakubaja na protejisho mutware ekindi nikisima munonga meya witu omukundwa meya wesiyona mumuterere engaro z'amaani owokureba kuija nsiima RDC witu omwami Alex Tobego omukore witu obutukunda mushwere munonga bantu mwalimuke mumuterere engaro z'amaani mwamutire mumihari RDC bache orupitira taimu akija kashutamaha orwa sande yavire twakumine kanyinya atarya akayagire ingerezia chikunda kulia kana nahandi akatule natwagira mwene wabare kutukunda kandi twakira urushwere yitu wabare kutwa rukundo wabare kutwa security kandi tukunda munonga kandi nimanyira kadoro muniramu shwere wakumanya wakugambirire bakakugambira byo kwabyo kandi bigamba mbenu wisire abantu abanaye nako bagambira batakagenze naninjira atakagambira yotakagenze niwe ratwara kumugeni kuko wamusikaho na urubi yagambira kandi mukama wawe mbeno karasika twageza mu mikizo nyakire meya wasiyona atwakira mugeni mukuru umutini umushomesa w'itukura bwawe nyakapanishi abakristo ba Bushwere abaruka umushonda neshonda mugeni wito mukuru kandi uri aradisa waru wambara honorable colleagues baciye amanero sizo ndabareba ishente yo kubanza bwa Bushwere rangugu ariyahade muswaga abemeza bagenzi baje mu gihugu cy'Isace musubire kurunje okugumisiza nazote mbabazi gabanga nashitama nandekashe kuvuga mu ntebe ongaho ga Yesu na kumwikiriza yagira ngo kumubukire niho murandebere ndabanza gutwara umucisha muhango abo kubasima no kubebaza abwasabisinonje no kumisiriza ivende no twatwine mikoro mingi ongano kunabwe bakumisiza kuko kwa bahanga mwene ndafusima umushomesa Karisti webale munongo kanyeta izoberi nkari kuhereza nimuka nakuterera nesimunti mulingahe nazakabura naye uzabuza arugaho nahikaha nashanga abantu batakesho ntati ncari namuye habura rukundo kugereza n'ukujya kumutura munisho mwene yo Karisti aitwa kwata gadero amanya nyewe na Karisti omutime mwe yahona le kutsumi yasikaranga abahagizi bahona le kutsumi yasikaranga mutire mutiya wakireba hano kuwakirera kwayo ibirabira na mukaga enama ya wili abagore balingaye mugire mutinya tuba tumabayekera mwabana ba mama mpora akonka ndenda kubasima munonga bwetu ndenda kusima chairman nokuma ahabwa ebyo mu drega ndira
kandi kuna ikumu nabanza narabara mu babinganje nandashaka mu moko mayemerera ni wakume challenge kuchimumpere kandi baratiri mukihamu terero mungaro ana waziterere no wakumaziterera ruhanga kandi baba bakutera mungaro zamara munonga anyani wakumara genda na ruhanga tibiyeje twebera genda yeshamere de muswaga stand for recognition ogulibye muswaga mwamureba umushaya rugaha yajofumu ntabwo natabicenjire kunganye kunamara nabindura de muswaga umwana w'intuwa gakulis ukamumpere yohani kuzaga chume hapo bana ndivyo kutali kurosio nale babona le pokoliki wanje gasara aba bushwere arugachonyo kana wanje mwiteba cyane sereki achaje na mwenye ndane ndakushisha bwi n'abagenzi banje kali sinisha gusimira n'ebitwale ndana kandi takarugera igurubanzo ndetera katemereke bitakura briefly baringaye